nne kesngi nei liang kaseng hito West Chantia Hill District hapo yakmat ukhunro wan biang pulang president dalai libo ki da kajing tho ha yung krakam district medical and health officer West Chantia Hill District Dr. KC Ajar hajrong ka yurim nei da em ukrakam ko ka maternity and child hospital KWM hapanaliar juai hado ne kesngi katu lan rubnai tam nawadap uwayaka tangwa hado ne kesngi manko ka wakhang yakidwar kani ka hospital da chna karpang nei bha yong ki manbei ki wakha wapun wa ya ki khna yong ka rilom jaintia hajing e chamba DMHO da ong o nei liang yong o da dap sanction ki ya ki post na do ki doctor ki nurse wa ki vi de ki post hejo ipor da ong o usdang no wa ya ka nei liang ka hito da aging mut ko hajrong wambiang kitiar kitar test x-ray scanning ultrasound MRI CT scan nepor chaipor wa kibru yong e da ngya ki ulai chaki vi ki thau ko wa he kajing su jaka sumat na kebenta ban penkha kunlung ma nisngel mut kajing du nong ka ba khrau nei benta di long kini ma ban nila pingu saka civil hospital la ihamnya namar gajing bun inong pang baik ini kebangiban meneni akram yang di HMO batu landa pun batu doktor bade in charge apo MCH ban kimi nanti ban yo pendon kam no haulu benai dan sowan te agal yang kebangi dang idan kam la ya kelibat di HMO wang oi ka ETP kala dang yai bat sakene ka SNCU mentaru kadang yai te transformeru mentadong pending pengila buk hiru gajing kerpat ru ba unle kloi ya kene gajing don kam bahulu bena banwan ni la buk be gajing ya kran ba kidei ban pendon kam ya kene ga ya katega MCS ago biru kalian ni la ya gendung ya DPM jongka MHIS na bentai kini kikat mah kiba yo jing mentoy te ngilalap sibun ki jing ut na upai ba kamtam naga kumba subu kusuai nuksa mah kumubreu batia angte ha po civil hospital ki ai refer u ban le gi test la ne kita scanning ha po bulan kene gi tua ban penpau sa upai ba uba kia ha kita gi hospital bahwa wat om sel tu bakala ya ketu kebisa ke bakila penlut haga porro pilih scanning sekini gi private hospital ki bala issue da kini gi civil hospital pila ban submit ya gitu ki receipt ke bakila yo na gitu gi private hospital haga civil hospital kenang bakin return ya ketuga bisa lane ya ketu ke jinglut ke jongpi